Тарыхы болбой, эл болбойт дейт кемеңгер кыргыз. Ал эми улуттун тарыхын бычакка сап, уулдардан азалап, улуттун кадыр баркын мына ушундай жигиттер көтөрөрү бышык. Көп жылдан бери кыргыздын улуттук оюндарына, каада салтына көңүл бурулуп, элибиздин тарыхын жазууга атайын каражат бөлүп, колдоп келе жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов деген жигит бар. Бир Бол партиясынын лидери бул сапар жеңиштин 70 жылдык мааракесине арнап май айында бир канча спорт оюндарын, футбол, көк бөрү, волейбол мелдештерин уюштурду. Ал эми 9 майда Ноокаттын Сахаба эс алуу багында улуттук күрөш боюнча эл аралык турнирди 8-чи рет өткөрдү. Аба ырайы да ырайымын төгүп, түнү менен жааган жамгыр эртең менен токтоп, өтө ысык кетпей абдан сонун болуп берди. Эл келип жатты. Болжол менен уюштуруучулар 30 миңден ашык адам келгенин билдиришти. Стадионго батпай көрө албай калган эл канча. Эң негизгиси согуштун азабын көргөн аксакалдар ак сакалдарын жайкалтып олтурушту. Мына ушуга окшогон иш-чараларды Алтынбек Сулаймановдун партиялаштары Кыргызстандын көптөгөн региондорунда да өткөрүп жатышат. Негизинен 8 жылдан бери өтүп атат. 8 жылга чейин илгертен бул жерде чоң ушундай маараке күрөш болуп келген. Биз кичинекей мезгилибизден бери ага чейин канча жылдар бою күрөш болгон белгисиз. Көп жылдан бери мен эс аткандан бери ушул жерде чоң ушундай майрам күрөш болуп келатат. 8 жыл мурда ушул инициативаны колго алып, ушундай турнирди өткөзүп келатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин түшүмүн жакшы. Элдердин бул эми негизи балбандардын достукка, билимдикке, ынтымактыкка, ден соолукка чакырат негизинен. Бул жерде 9 май күнү жеңиш майрамы, анан ушуга параллельно ушундай күч майрамы болуп ушундай күрөштү өткөзүп келатабыз. Улуттук баалуулуктардын негизи даңазалоо. Бул дагы биздин улутубуздун, Кыргыздын даңазалай турган бир күч жагынан чоң спорттун түрү экенин баардыгыбызга белгилүү. Ошондуктан биз улуттун баалуулуктарын дайыма сактап, баалап келгенибиз жакшы көрүнүш. Ушул бүгүнкү күндө коюлуп жаткан байгелер тууралуу кыскачараак айтып берсеңиз. Биринчи орун, экинчи орун кайсы весовой категориялар боюнча? Эми негизинен байгеге жалпысынан 1 миллион сом каралган. Ошол 1 миллионду ушул эки веске, биринчи, экинчи, үчүнчү орунга бөлүнүп эметилип берет. Алдыңкы биринчи, экинчи вестеги 200 миңден, андан 100 миң ушундай 1 миллион жалпы байгени бөлүшүп акчалай жылда буга чейин машина, башка баалуу белектер беришти. Быйыл эми жалпы мезгилдин талабына жараша бул акча негизинен берилген жакшыраак болот деген сунуштар түштү. Быйыл ошол вариант көрдүк. Бул сыйлыктардын негизи байгенин толук темирчиси өзүңүз? Негизинен өзүм, дос бар, жар бар дегенде достор, туугандар ушулар жалпысынан жардамдашат. Жалпы фондубуз бар, Рахмат. Мен битке сурап коелучу деген. Алтынбек мырза, мына алдыда шайлоо келип атат. Элдин маанайы кандай экен? Элдин маанайы көргөндөй, жалпы негизинен майрамдын бүгүн негизинен майрам элдин саясатты сыраган жоксуз. Саясаттын эмесинде мындай баарлашкан жок. Бүгүн майрамдык маанайды саясат менен аралашканга аракет кылган жокпуз, байкалган жок. Байкалган жок. Негизи эле бирок шайлоонун алдында ошо бул алгачкы кадамдардан болуп эсептелеби же? Жок, мен шайлоого чечеси жокпу? Эми шайлоо жок деп эле болуп келген. Мындан кийин шайлоо жок деп эле болуп. Негизи саясатка байланыштырганга негиз жок. Негиз жок. Негизи эле шайлоодо Бир Бол партиясы жөнүндө кичине шайлоого катышасыздарбы? Ошол жөнүндө кичине айтып берсеңиз. Негизинен албетте
жана күзгү шайлоодо бир бол партиясынын аттан даярданып атабыз. Шайлоого албетте катышабыз, Кудай буйруса. Шайлоодон жеңишпай эле утуп жеңип келебиз. Алтынбек ага дагы бир суроо да. Ушул шайлоого бир бол партиясы өзү бир бол болуп эле барабы же дагы алдыда кандайдыр бир саясий партиялар менен биригүү пландары барбы? Саясий партиялар менен, саясий күчтөр менен күндө улам сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул негизинен турган сөз, бул процесс ушундай болот. Акыркы шайлоонун башталган акыркы Центральный избиркомго документ кеткенге чейин бул көрүнүш жүрө берет. Ар бир партия күчтөнгөнгө аракет кылат, башка күчтөрдү тартып биригүүгө аракет кылат. Ошондо мезгил талап кылып, ошондуктан бул сүйлөшүүлөр негизинен жүрө берет. Азыркы кимдер сунуш кылып атышат сизге кошулабыз дегендерден? Эми андай күчтөр көп, аябай көп. Көбү менен да сүйлөшүп бириге албай калган моменттерибиз да болуп атат. Биригейли деген жакшы намерениялар калды да, андай эмелер бирок эч кандай мүмкүн да. Сиздерде негизи мындай позицияңыздар кандай? Оппозициялык багытта же? Негизи биздин позициябыз оппозициялык багытта. Оппозициялык багытта. Бирок бийликтеги кандайдыр бир партиялар сунуш түшүдө биригип мындай келишим түзүү болушу мүмкүнбү? Кандай? Бийликтин бир партиясы сунуш киргизсе, алар менен биригишиңиздер мүмкүнбү? Бийликтин партиясы менен эки партия жок, алар менен биз бириккен жокпуз, андай бириге албайбыз. Бириге албайбыз. Биздин курсубуз, көз карашыбыз бизге жалпысынан негизинен башкача. Bilişimçe menин угушума караганда бир кылымдык мындан да көбүрөөк каркылар бир. Сахабада күрөш болот деп биз бала чагыбыздан өкчүлүк. Анда союздун маалы, анда бардык республикалар берге кеңири чыкчу, айрыкча Өзбекстан, Тажикстан. Бирде чоң салтанат болчу. Бирде ыйык жер, кооз жер. Кооз жерде илгери сахабалардын өтүп кеткенден кийин, көз өткөндөн кийин алардын сөөгүн коюшкан. Бир сахабабыз ушул жерде өткөн. Ошондон аты сахаба деп аталат. Ушул ыйык жерде чоң майрам болуп, 1-майдан 9-айга чейин майрамдар өтүп экен. Ушунда 9 күн күрөш болчу. Буга чейинки канча адамдар ушул жерде абат кылып, күрөшүн кызматын кылып келген. Эми азыркы мезгилде мына Алтынбек 8 жылдан бери ушул жерде улап, мурдакы өткөндөрдүн эмгегин улап, күрөштү үзбөй алып кетти. Эми мына күрөш кыргыздын күрөшү дүйнөгө чыгып турган мезгили чоң дарыялардын булагы бар да, башталыш жери бар. Биздин алыш күрөшүнүн башталыш эң борбор жери, башталыш булагы болуп, ушул сахаба истеген сахаба. Ушул жерден күрөш, ушул жерден палвандар бири менен беттешип, кысылашып, ушул жерден бири-бири таанып, кимдин ким экени bir yıl, her yılda kimdinkine adam деген өсіп тұрады, kimdin kim ekeni, qaysil palvandın biik dengeli өскөндүгүн отчет кылып берип турушу жер болмаса. Келген азиз меймандар тынчбекен, кутмандуу түшкү күнүңүз менен туугандар. Көк асман бир бол желеги, бир болуу элдин тилеги. Алтынбек Сулаймановдун 8-ci рет өткөрүп жаткан эл аралык күлөш кезеги дейт турганда бир кол чаң коюңуздарбы? Ноокат жергесинде чоң мареке, чоң салтанат. Ушундай жакшынакай саамалыкты, жакшынакай эл аралык күрөштү өткөргөн Алтынбек Сулаймановичке дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз тургандар. Азыр тугандар, салтанаттуу бир куттуктоо сөзү бар. Сөзүбүздүн кезеги Ноокат шаарынын ардактуу ардагери, партиялык советтик коомдук ишмер Алишер Сатыбалдиевичтин сөзүнүн кезеги. Урматтуу калайык калк, урматтуу коноктор, мен сиздерди улуу жеңиштин 70 жылдык майрамы менен куттуктап, силерге узун өмүр, бакыт таалай, тынчтык, аманчылык каалаймын. Бул жерде биздин кадырлуу мейманыбыз Жогорку Кеңештин депутаты Малик Осмонов агабыз келип атат. Бир кол чаап койсоңуздар туугандар. Жана ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Бегматов Абдыжаппар Гапурович мырза агайыбыз келип отурат.
Дагы бир мейманыбыз бар, Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Мурашев агабыз келип отурат. Элим үчүн дайым турам катарда, элим үчүн бата тилейм жатаарда. Ата журттун албан жүгүн көтөрүп, алыс жака жөнөп турам сапарга дейт. Ата журттун албан жүгүн далай көтөрүп келген туугандар, бүгүнкү саамалыктын уюштуруучусу, демилгечиси, өзүңүздөрдүн уулуңуздар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты сыз Алтынбек Сулайман иште. Ассаламу алейкум, урматтуу элим, бир тууган жерим, саламатсыздарбы, майрамыңыздар менен. Мына түз насип кылып, бүгүн дагы элибиздин батасы түшкөн пайгамбарыбыздын сахабалары мезгилинде орун алган ыйык жерибизде биз сиздер менен бүгүн дагы майрамды, жеңиш майрамын жана күч майрамын чогуу майрамдап отурабыз. Майрамыңыздар менен. Tuğanlar öz taqdirimiz kolumuzda. Tuğanlar bugün mınake bir bol sayasi partiyası Jaşnakay işlerini uyuşturgan tuğanlar. Altınbek Sulaymanoviç başa turgan. Saatты қарасаңыздар, saatдағы bir болып тұр туғандар. Қош келіпсіздер, ноқатқа құшағы толған оматқа деп туғандар. Өзіңіздердің оңыңыздар бүгін мынake жеңіс күні. Бүгін алдыңыздарға азыр чақыра тұрған инсан бізден ағайымыз. Жеңішпен айтып, қол чағылар. Бүгін туылған күн екен. Жеңішті алып келді. Ассаламалейкум, урматтуу туугандар, жердештер. Эр жигит алышпаган палван менен палванды чала албайсың, чалган менен дейт. Палвандарга оңат, агабыздын ишине ийгилик. Ноокатым барбал. Жашап ели байылтам, берекеге болгон мекеним. 80 жылдык мезгил тарыхан, бул белгилеймин ноокат экенин. Берекеге болгон мекеним, бул белгилеймин ноокат экенин. Исановдай инсан, Жумабайдай балбан, Акыфтай чыган өскөн жер, омат болуп турган, берекеге тунган, сары алтынды чыган көктөн жер, гүлдө бөксөбөр, ноокатым, гүлдө бөксөбөр, ноокатым, Уркуянын оңдарыбыз, алыс чыккан атактан кыбыз, мейман достук биздин элде бар, омат болгон ноокат жерге бар. Уркуянын оңдарыбыз, алыс чыккан атактан кыбыз, Исановдай инсан, Жумабайдай балбан,
Orodoglar. Bayıldan Bekeli tongun bekeli Seslerini bizi dardan Bu dergilerimin mukat ekeni Berekeli tongun bekeli Bu dergilerimin mukat ekeni İnsanlıkta insan Cumavayday baldan Kulatıftay çığan aslan cer Omak olup durgan Berekege durgan Saraltındı çiğgan zaktan cer Gülge besleler Gülge besleler Lokatır İnsanlıkta insan Cumavayday baldan Kulatıftay çığan aslan cer Omak olup durgan Berekege durgan Saraltındı çiğgan zaktan cer Gülbe besleler Lokatır Gülbe besleler Lokatır Жеңишбек Бирманович рахмат. Ноокатта толуп калганыңа биз курсанбыз. Омен ушул жигиттин өнөр өркүндөй берсин. Ноокат жөнүндө эмес, Кыргызстан жөнүндө дагы дүйнө жөнүндө өрдү жазып жүрө берчи. Амин Абдулла, рахмат. Жапареге караң убакытты кыскартып, элди сыйлаш керек. Ноокатта кала берет. Биз болсо кетебиз. Билем, анан кийин төлөндүктөр мен багам десе кала берем этеге дагы. Что, пускай сразу отдам. Серьезно. Кайгы берлен. Толкун агага келгиле. Толкун талбандар. Кайгы Толкун талбандар. Абид Искендер. Ноокат. Толкун агага. Канча бес күрөшүп атат? Оор салмак менен 80 аралашып кетет. Аралашып күрөшүп атат. Канча палван калды? Харакат. Примерно. Аскар канча калды? Көппү? Тез. Кыйшайып кетип атканда бере бергиле жеңишти. Жеме калганга. Мулажанов, Абдумалик Жалалат. Мулажанов. Мулажанов Абдумалик. Жеме калганга. Мулажанов. Маматов Максат Араган. Алардын оозуна түкүрүп берет. Куда ошондой палван бар? Урматтуу анам жерде биз жаш бала жоголуп кеттермаз, старшынап келет. Келип жерге ата берип, балаларды алып кеткиле. Беркечи өзүм, айман сарга окшош кетпейби? Азимбай Назиз базар койгон, Шерифов Хуршит. Жемме кагабы, кана баргылачы. Ордулар. Аскар. Орталар. Мына Райбердин дадасы. Жапарасы мама. Игр ой, дада. Абдул Файыз уулу, Абдыгапар Ноокат, Мухаммеджан уулу, Халимжан Сакама, Жапар агага. Ортада колду көтөрүп турат, келгиле. Жапар ага барбы? Өкөм теңкелер. Кудар агага. Кудар балбанга. Мамат Каримов, Мухаммед Сакама, Садыбеков Асыл, Аксы. Асылбек. Egilege kanışmama geçti. Canı Joal, Joal olmasın. Bu ortada Tacikistan ve Kırgızistan kuruşudur. Peki. Hürmetli konular, Şempiyonat Mirada, Koçmandör'de, Unisa'da prizörü, Cengiz Yoktu Cengiz hatta kazı çocuk degen gelsin. Ortalar Sultanoğlu Keldiler Ноокат, Kırgızistan, Mirov,
Mahmut, Tacikistan. Ortada çakırlar. Ortada palvanlar. Geldik palvan. Kalыс. Asqar, қалысты дайындап берген. Қалысты. Қажыр балы. Қошан аға, менің еліңізге керек. Мейманды қараңыз. Нүкоңызды қараңыз, бірақ қалысты қош керек. Мейман бір күн болса да атағаны ұлтайды. Бұлар бізді сыйлап жатады. Елімізде, жерімізде, алтын бектен оқат. Барбана Пайсах, уважение, только уважение останется. Жемеге, қармаштырып қойың. Кім? Такиев, тұр қармаштырып қой. Жана беріп қой. Өкін, тек қармаштырып қой. Аз бір кульминация жеді. Екі мемлекеттің палваны. Бірісі Имамали Рахман жүр, бірісі біздің президенттің палваны. Ошончо урматтууганда туура чийиш керек. Биздин кармашкылар чоң болгондор. Аскар. Ошончо урматтууганда туура калаш керек. Президент туура саясатта барат. Ошон үчүн көчмөн элдерди уюштуруп, көчмөндөрдү ысыкөдө алып барат. Чын болсо президентке кол чыгар. Finalдык күрөштөрдө өтө чоң палвандар бар. Абдыхалил, микрофонумду мында кырматтуу эки балан кулагына шыбыра. Азыр бардыктан курканасың алды. Айт. Tacika orusça bilmesen canışlı jönöt. Milli şaharı Tacikistan'a adı Turkalasın. Nede Turkalasın. Oldu mu? Mikrofon ben aysan nisirözlü kavlara. Sarsatты. Çok Tural ağay. Bilişip durat. Demek öten çok palvan ne kılışını bilmeyecek. Kuştarbek degen bala joğoluptur, mana bizden aldığımızga gelsin eken ha. Bakırgenoğlu Canış, Navkat, Maydonov Akmel, Karasu. Ahmet Ali oğlu Kuştarbek. Hurmatlı tuğanlar, malades. Dostum olsa şunda kıykıra versene bir de yaklaşsınlar da. Emi palvan özü tam verip gitmir tuttu. Doğula. Kökkurdağı palvan, Karadaryanı Kurslav palvan. Sarıkurdağı palvan, Tacikistan'da Safarizada palvanı. Vardı taşlar, palvanlar. Kartlar. Bana var. Kökkurdağı palvan, Bekmir'in Medet palvan. Kırgızistan, Tacikistan, Kırgızistan, Atambayev, İmamali, Rahmanov. Rahmat, eli Canış palvan, toklattırın Canış palvan. Canış, cemaatli palvanına baylaştı, Sudiyanı özgürlüğüne koydum. El aralık derecede kalız, 5-6 dünyalık çempionatı Sudiyalık kalgan, Akiyev Cihan'da Sudiyalık kalgan. Yeter düştü. Bakın. Hurmatlı xalq. Bu yakağını çınığı kurashlik dostlar. Çınığı palvan eken. Ekovi jarım kilodan apilga birga jeshdi. Qayta kurashdi. Ekovi birga tushdi. Qarmashdilar qayradan. Abdıhalil. O'g'ay. Sen reşene çıkarıp koydun. Yok, sudya çıkardı qay. Hurmatlı kuraş kahramanları. Bir minutga. İki balvanga da kol çağıp koyuңuzlar, taza kuraş kılıp verirsin.
Abdülhalil. Emin takansa çeçesine karap dur. Ben duracım karadan. Evet, ten karmaştırsan arayı, ten karmaştırsan, bro karma alıp oturdu. Sen ciddi olmadan, belki bu bundan kırmak var ki. Yeme, saldat bolman, sen şehri görüşüyorsun kopalda. Ciddi mi? Koyar. Yeme, Abdülhalil. Yeme, sen ilk prezidenti kuraştırdın arada, biz de prezident Ceng'de. Prezident özden korup otursa gerek hazır, razı ol. Yemunday, Abdülhalil. Biz özü negizi çındap Mirip'e baleşi gerek. Bırak sen şaşılıp yerip koydun. Saldan kurdu. Ortadan balonlar. Bana bağlı. Yeme canım prezidentler kuruşuda. Yeme 80 alanda vice prezidentler kuruşuda. Kırgızistan, Tacikistan'da. Abdülhalil. Vice prezident geçen primerden var mı? Evet, primerden işte. Prezident komanda böyle. Dayan. O çıkma şu aşağı. Alış diye komanda gitti kara. Güvenge çağırlar. Yumar Babur Navkat. Pakir'in oğlu Canış Navkat. Anagi Nerden Navkat Çıngiz. Kaynaoğlu Muhterek Navkat. Nereden dururlar? Çırar bilen. Ken Kabaraka karmata verin çıkallardı. Kabaraka varlar birinci çakırlardan. Hakanım Çıngiz, bana Muhterek Navkat. Kaynaoğlu. Yeme, Abdülhalil. Abdülhalil. Yeme, Koçko. Kança 80'den joğru kança palvan kaldı. Kança az oldu. Hazır bana şu birden alırsa 4'ten ola kalat oldu. Birden güreşiydi o 4'ten palvan kaldı. Finalga jetip kaldık havaya. Hazır şu birden karmaşıktan önce bu bir kadam çempionatga jetip turağız hazır. Benim kolumda çuçuklak duran, özünüzler görüp turasızlar. 4 ta çıkış bir ara geliyoruz. 4 polvanız geldi. Aldığına eskerdik koyun. Birinci nomer bilen ikinci nomer 3 millet 4 kuruşet. Düşünüktüğü utkanlar 1-2'ye kuruşet, utulganlar 3-4'e kuruşet. Onu da kayıt koyun ha. Bana ki yerden tanıdıp alыңızlar özünüzler. Kameraga da açık olması gerek. 2. 1. Saldat baba. 2 kim? 2 siz mi? Siz melersiz? Siz melersiz. Abdülhalil. Abdülhalil. Oo ağay. 4 öntek tizgin öneriyor. 4 öntek onda tizilgiler çıpamanlar. Gel Abdülhalil yarak gelgiler. Ben aldım gelgiler. Kana şeker tizleyelim ki. Gel çıkız. Sıra var boyunca ha. Yemunday. Gel beni kara. Yeni seversin beni çek geçirip durasın. Bana. Hurmatlı kuröş görmanları. Hurmatlı palvanlar, tek palvan. 30 bin yıl sizlerden kuröşü gördüm, kulminasyasını gördüğünü kim cihat egen dep geliyordu. Sizler bana geldin el finalda.
Birine birin tanıştık kılıp, dostluk kılıp bergen bolsoňor, eldin narazı kılasınlar. Sizler o şerde dost bolsoňar dağı, birin jygyp bugünkü günü eldi razı kılasınlar. Bular munday, palmandar bari bir-biriminden dost. Biz de başında olgamız. Katlaşasınlar. Biroq palman eldin adamı olup, maydanga kelgenden keyin bir-birine düşmansın aytip koyayım. Namus üçün geldiňer. Oşanduktan hazır bir-birine berip, şuuraşıp, sen berdiňe men berdiňdi toktot. 30 bin geldi silahla. Bunların evinde işi yok. Başka çaka barmayıp şirke geldi. Güreş, kulminasyasın finalın böreğinde geldi. Yeter de bayakında kılıp, bizge caşırın kılıp, birbirinerge berip, koyğun bolsoňar birine 30 bin geldin nazarından kalasıňar. 30 bin geldin nazarından kalgandan keyin eşe kabarat. Abdülkadir, urmatly güreş görmanlary, mına al jerde saldat bolmaly. Tak. Saldat polvandan wagty 5 sekund. Kaç! Jembe kaç! Yok. Jembe kaçsa öyle tagay. Kaçmay dursun o. Saldat polvan. Siz harmanladınız. Saldat polvan. Berki polvan içkeri ağırken birinci karmasın. Ötünüzdür beka, alıp harak ötün. Sakırana polvanlar. Kıymetli gizli. 3 sekund. Bağımdı köpmak dağına, daha kureş var ağına. Finallar çıkkandan keyin ama 10 sekund karmasaňarlar ene saldattan jygylbaýsyňar. 3 sekund, 5 sekund karmaýan otasy. Kurşit Balvan. Ökönün utkanı 3. orun, utulganı 4. orun. Sudiya biri jallattan biri özgönden, 2den sudiya koyotam. Şavkat, kaça minut oldu? Şavkat. 1 minütte davay. Ay malades. Canış, kimisi kayrak eken, kimisi devzir eken aytpadın go. Aç kalmaysın okattanam devedin. Bir ağırak. Abdülkadir, demegen mikrofonu vereyim kişine, Caniş'ke. Bir kumarın çıkarsın mı Caniş? Caniş, söyleyiptir. Hurmatly oğanlar, 2015 yıl 9 may. Nokat şahri, Жаңы Nokat sahabi, Bülbül Hanım şu yerde güreş boludat. Bel bolu alış güreşi, güreşin atası, güreş yerde Altınbek Süleyman, Koçoğlu. Hurmatly oğanlar, ortalık oğanlar, Hurşit Balvan, Koçmanda çempionu, adan keyin baba, Zalimost, Nokat Balvan, Koçoğlu. Hurmatly oğanlar, tarsdagi barcha tomosha deydi. Kırgızstanda toy bolsun, toyga ulansın. Adam kuvansın deydi. Toy. Sağımı soy. Tapkanı koyup, Altınbek'e, Nokat'a, Koçoğlu. Ortada, Palvan. Tacikistan Respublikası, İmamali Rahmonov'un Palvanı, Koçoğlu. Koçman 4. çempionu. Biz de prezidentimiz. Birinci
birinci jol ko'chmanlarni uyushtirdi. O'shaning uchun prezidentga qo'l chalar. Salajirlar. Kim bo'lsa prezidentga qo'l chalar. Qaradayriya, Qurbonbek, Habibillayev qalchilab qo'yganlar. Qo'ldagi polvon Noqat, Ko'kjar, Mirbek Qarabayev. Qarmashtir. Final. Qarmashtiriladi. O'rtadagi qalis O'zgan, Qarasuv, Qaptaldagi qalis Noqat. Iki polvon teng Qirg'izistonda o'tgan ko'chman o'yinlarda ikkovi teng chempion bo'ldilar. Ikkovi teng bir qo'lchaqlar bo'lsin. Halil aka. Tiyazda chiqarib jamurda o'tir. Tiyazda ayt. Birga chaqir. Chiqqilar. Birga qolganlar. Soldat polvon, Chingiz polvon. Chingiz polvon. Keling. Mana hurmatli do'stlar, bugun erta menga kechgacha qaragan 400 polvondan ichidan tanlab chiqqan 80 kilogramdagi chempionlar bilan mana bu yerdagi 80 dan 1,5 tonnagacha finalga keldilar. So'g'ondan Soldat polvon Klichkasi, o'zi Abdumalik polvon Arslonoboddan. Qaradaryodan Aqanov Chingiz polvon, dunyoning 4 jolqi chempioni. Shavkat qarmashtiring. Halil aka. İki jigit o'tkanda birinchi сөйлешіп al. Hozir сөйлешіп alsang priz yo'q. 3-o'ringa bersa lazım bularning prizini. To'g'ri. Ne oldu? Qo'lni chiqarib berganligi uchun qayradan kurashadi ekan. Uch sudya teng aytadi, to'g'rilar. Bo'ldi, Deme, hurmatli Malik aka, Ökongda do'stmiz, postmiz deshdi qo'ygular. Endi nazari degan tushunasizmi sen? Endi nazari degan jomon dersin. Söylesem yaxshi söyle. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iziston. Men ikki oz söylep ketaman yerda, o'zimni to'g'ri tushundim. Men o'tganda Bishkekda chempionat bo'ldi. Chempionatga bormayman, yaxshi o'tib qoldi, siz polvon desam, polvon men o'zim seni chetirib olib deb 15 kun ustimda turib, turnovka qildirib, sen alasın, Qirg'iziston bayrog'ini ko'tarasan. Sen hech kimdan chiqilmaysan, to'xtab ber o'sha yerda. Men birinchi mestarashimga pardon berib, o'sha yerda sebepchi bo'ldi. Endi uyimga borgandan keyin atam o'tganda kelayotganimda menga patasini berdi. Baram dedi, yerken yerga teve qaytgan baram dedi. Apam bilan atam cho'qib patani berib, eğer ahırında Çingiz polvondan to'g'ri kelib qolgan bo'lsam, o'zingdan ag'aying seni bilmasang, sen ko'karmaysan bolam. Hurmatini bilib bergan dedi. To'g'ri shunday el. Emi shuncha eldi men qaratib olib bu yerda jalg'ondan qarmab olib, jalg'ondan sizlar kiyayotgan, bo'layotgan bizga tegadi. Jalg'ondan berdim, o'zimga kerak yo'q, shuncha elni qaratib olib tomosha qilolmayman. Meni to'g'ri tushundilar. Ertaga ham shuncha 60 ta javob atdik. Bu bolaning kuchliklari bor. Bir ayımızda şu çoğucum silahı aldım diye sözler var. Özümüzde ayımız silahı var. Bu ne şimdi? Malik aka, alan İlyas Altınbek, me degen chechimga kelasiz, me o'zingizlar bilasizlar aytib o'tadi. Me de ismini berdi. Hurmatli tuğanlar.
Malika siz aytınca nasıl? Evet, Altınbek. Yığılamaz Malika. Şunu. Siz aytın ya, Ben bunday. Özünüz seçin Malika. Kuroş görmanlar. 1 minutga tinçalip tursanızlar. Ben cana başında ayttım. Bundan başka aytila turgan söz yok. Sebebi mezardan kalasınlar dedim. Sebebi tarihta Rustam bilen Suhrab'tın kuruşu bilesinler atabalanı. Bundan başka da çoğun Aziret Ağı'da Alas bilen kuruş bilesinler. Biroq bunu iki dost şunday kılıp durup ayttı. Ötkönde dağı berdi, hazırdağı berdi. Biroq endi bularni özüne koyduk. Bular öz Naguruskan'ı, Canak'ını özlerine prisibe aldı. Emin ben başka sözüm. Sebebi. Bular gaytla söz ayttılar. Sizlerden kuruşmördü, körgönü adamlar oturak 5 saat dedim. Sizler birbirine şart verip olmasa bular bu harekette koyuverlik dedim. Yemin bundayda. Yemin eğer de bloko Canak'ındağını ayttı. Ben başka sözüm yok. Oşonduktan yemin yer. Misal için finalda hazır yemin. Çıngiz şampiyon oldu. Biroq ben aytadım. Eğer de sizler Rahmat. Yemin. To'xtatamiz. Beni karıştırın. Studiyalar bizaga kelib ketkilar. Nega studiya? Rus studiyadan kelib ketkilar. Qo'zg'olib yo'q, hozir Tojikiston, Qirg'iziston kurash atasi turib turg'ular. Sen ikinci jolu qo'lchi. Ya men ol jilganda bosib qo'y, tayanib turib qol. Men ustiga chaqan joyga bayam Ya, ustiga nima? Studiyalar cheksin. Bayam men shunaqa saparak qo'yaman. Studiyalar chechat o'rtada. Studiyalar bor. Men jilvat tayangan jo'qman. Normalni oldi. Ishni spor bizam. Bayaqsa esa bosh kerak. Bir qo'l. Jilama o'sha qo'limni chiqarib tayangan. Ya, o chaqandan keyin men qo'lda qo'y turib qolaman. Kamerada kurashdi. Boshqalar berishdi. Kamera turib tizilib qo'l bilan Jana meni üst studiya qo'ygan Malik aka. Iki kaptaldagi bir o'rtadagi. Anan jana deyt, men manda jigitdim ele deyt. Hazır bul meni jigitdi deyt, men jigilgan jo'qman. Жаңа basıp qalbayın deb qo'lim chiqardim ele deyt. Ha birov men üst studiyadan turasam toza deb aytishdi. Shu. Meni xulasa edim. Öteki Kırgızistan yok. Bir minut turib turinglar, bir minut turib turinglar. Jigitlar. Endi chiqaturasizlar endi pas. Xizmat tursanlar hali chechilib bitiladi. Turib turinglar, onda o'rgatinmay. Altınbek bunday. Bu yerda kurash bo'lib kelgan. Biz kurashni chechib kelganmiz. Realni chechaylik. Canan ovqatli bola basıp kaldı. Bayağı birincisinde. Ovqatli bola basıp kaldı. İkincisinde buna basıp kaldı. Birincisinde ovqatli bola çala bastı. Sebebi kolu yerge tiyip duruyordan bastı. Kara güreştirdik. İkincisinde buna bastı. Biro
Oşonduktan eldin surosu boyunca kayrada küreştirecek. Hazır men işimde takmayman. Eğer de mane işini men atkarbasanar, men özüm tabedanı beremem. Yaxşı. Endi kamberiptir, siylaptır, endi siylaptır berip atar. Endi siylaptır berip atar. Gelmeysizmi? Kollega. Abi öğrettin mi bunu? Birinci olur. Bir daha onu. Aksı, kardeş. Ol çapmaysın. Hey, vatandaşım var. 90'da Karabay bir depri var. 80 şu cazı verseniz. Ulaştır cazı. İkinci orun Habibullayev Kurbanbek, Karadariya. Birinci orun Karabayev Mirvet Mokan. Dördüncü orun İmarov Abu. Dördüncü on mekani verdik ana. Dördüncü on tabak yiyip koyduk. Yok ya. İçinde kırışkan. Kırışkan mı? Dördüncü orun, dört tabak değil, tabak değil. Dördüncü orun tabak değil. Rahmet. Koça oturdu, koça. Mulajanov. Mulajanov sada, tez basla. Koça oturdu, koça orun. Marekenesi Altınbek Tacikistan. Kurşun Balan, üçüncü arıma iyi oldu. Tacikistan'da balanız. İkinci arıma Arslanat'tan Abdülmalik Balan, Kırışkası Sallat. Mulajanov Saldat, 100 bin sanmaz yıllar. Birinci arımdan Akarov Çınız, 200 bin sanmaz yıllar. Koçalı. Şurada tatmana, estelik. Estelik. Mokattık baba, geliniz. Dördüncü arım. Söyle baba bana. Benim bir elde sıranı atkan nerse var? Kunduz balgan menen Saldat balban bugünküdey ustazına koşatkan bu bunu koldaş gerek. Bugün de aslında güreştirdi. Çıngiz güreşken yerde Saldat güreşmesin. Tura oğlu. Ayağına çıkal bölü alsat kemde. İkinci yolu. Üçüncü yolku bol olsun şunday. Oldu. Yemi Tacikistan men Kırgızistan. Tamamda belirleyeceğim. Kadir kalıstlar aytadı, iki kalıs var. Ne oldu kalıslar? Hayradan. Bundayda bir minut. Yok sorunun baylık güreş öylesinde. Şonçalı harmandı çıkarlar. Bekanın çengelige 50 bin son koyatat bizim. Altı mesleğine bir koca var. Konuşma.
5, 6. Pakistan. Salmağıдағы, келіскендігі дағы осы екен. Bir қол çarpağınızda hürmetli görüşürüz. Күресі дағы осы екен. Ва урматтуу туугандар, биздин улуттук оюн кудусуна өлөт. Bazı yerler emotsiya Qanday bo'lsa dag'i biz o'sha yerda mingdan odam o'tiradi. O'sha yerda oltin beslamoqqa pata duomen bariz elingizga kelingizga qadar. Qanday deganda biz tartibli mamlakatmiz. Bizda hakim bor, bizda gubernator bor, bizda prezident bor, bizda jo'r kengash bor. Pata duomen yaxshi qo'y elingizga kelingizga qadar. O'sha bitgandan keyin bardingiz. Краса. Hürmet Tapar'a bir dua verelim. Amin. İlahi Melaş Altınbek senin tez olun, caşı olsun. Kayma siyasi oyunlarda çekip çıkın. Kırgızistan'a kılgan kızmatın mınanda köp olsun. Baldardı östüreler. Hiç kaçan uğru olun. Eli jurttun yıldızı uçkan, yıldızı suygan uğur olun durar. Oğlum Allah'a güven.